So ni Paris Saint Germain iraza kuba yakiriye FC Barcelona umukino ubanza amateka ngira ngo Fred remontadura yibuka iyi match urayibona gute Paris Saint Germain amahirwe risenike kuri karagapira ke kagurya amakipe yombi baye nkuyagarukaho ku amakipe buri afitanye mubano komeye cyane ndavuga ku kintu cyo guhererekanya abakinnyi guhera ku gihe cya ba Ronaldinho transfer yavugije benshi ava muri Paris Saint Germain za muri Barcelona kurera ibintu byiza cyane turavuga abatoza bari guhererekanya nko Luis Enrique niwe bakoreho remontadura ngo niwe uri kubatoza Messi na Neymar ku giciro kiri hejuru cyane bava muri Barcelona bajya muri PSG na amakipe afitanye bond mu guhererekanya ibintu by'abakinnyi n'abatoza ndetse nyine bafite imikoranire ya hafi cyane rero kuri iyi match twigerageje kureba byibura amakipe ari kuri standard imwe kuri ngere niko mbibona ndavuga ikipe ya Barcelona ifite Champions League 5 ni ikipe kijyanyanswe ku mugabane w'Uburayi Paris Saint Germain biracyagoranye iracyagerageza gushaka cya kintu twari tuvuze kuri Man City cyo kureba ko yaza kunywera byibura ku meza y'abagabo ntibirakunda rero baracyari kurwana n'icyo kintu bagiye batwereka ko babishobora cyane bakabikora ariko bakarakinga utuntu tumwe na tumwe two kuba bamenyereye nk'icyo kintu ndavuga Bayern batsinda kuri finali bakina na Bayern iyi Paris Saint Germain irimo ba Neymar biragorana cyane ba Messi bagiyeyo kureba ko ari icyo bakora nk'inyongera nk'umuntu ufite experience Madrid irabagora ku makosa y'umuzamu wa Paris Saint Germain anavuga ko iyi match no mundi akinda yabukuru gashobora kuza gukora ko Barcelona n'ubundi biracyayigora ntago ari ikipe ihagaze neza ifite ibibazo by'imvune byinshi cyane ndavuga ku ruhande rwa Xavi ikipe ikennye muri iyi minsi navuga ko ari ikipe ikennye ku mugabane w'Uburayi kurusha ndi yose Barcelona rero nashyira izo case zose kuvugurura camp n'ubukene bwinshi cyane mu ikipe imvune zaziramo ariko turi kuyibona ipushinga ibitweretse kuri match itsinzemo Napoli ibitego 3 Napoli si ikipe nto yareka ni ikipe turi kuvuga twese kudeta umwaka ushize Napoli ifite n'abakinnyi bakomeye ariko Barcelona yabitweretse mu rugo igerageza kwikamata irasa ibitego 3 rero sinabura kubigaruka mvuga ati ngenda ndabona ko Barcelona birashoka cyane none nkaho kanunko nkubaje mu kanya home advantage avantage nde nindiri bwakire match retour Barca njyango nizabanza kwakira and then match ibere ku kibuga match retour ibere Parc des Princes Mbappe nanone nk'umuntu ushaka kureba ko yava muri uriya mujyi ari cyabasigiye ndabona PSG nka threat ariko Barcelona kinda yabo kuri kashobora kuza gukora ukira aho ngaho nagira ngo ujyane ibintu bibiri no mutoza Xavi wakine muri equipe ya Barcelona ikomeye bakina TikTok umutoza so ngira ngo mbere ko umbwire ku mutoza Xavi umbwire no ku mukinnyi Christensen wavuye muri Chelsea ari ubusize akinye kuri gatandatu akina nko mu defensive midfielder iyi Barca burayiha amahirwe irimo iragira ikintu bavunika bimeze gute de nahita nyunganira ngenze nkugaruka kuri Xavi Barcelona ngiye gusa nk'uyigaruka nk'ukuntu nyamanuke mu mizo gato ariko ngerageza kwihuta ni ikipe yageze igihe ihura n'ibibazo by'ubukene cyane n'ubwo bikirimo kwigwabatara bikigoye ndavuga kuva ku buyobozi bw'umugabo Bartomeu wayikenesheje cyane bivuye mu bintu byo gukora transfer zageze mbere ikipe baje bashora amafaranga menshi ndavuga kuri Dembele ku basore bagiye batandukanye nka Coutinho n'undi karangira abaye flop bakagenda ndetse n'aba Griezmann ibyo byose biraza byongeraho ikintu cy'icyorezo cya Covid cyashegesha amakipe yose bigeze kuri Barca bibakarusha urumva hari icyo kibazo cy'ubukene kugera ku rwego rw'uko Barcelona bavuze ati uyu mugabo tugomba kumweguza raporo taraza arafata mu kuyifata Barcelona aravuga ati mbere y'ibindi bintu byose ikindi gihombo bagize buriya bano bagabo ba Messi ba Neymar ba Ronaldo hari ukuntu baba bahembwa byinshi ariko ibyo babinjiriza amakipe nabyo ni byinshi andene bahita batakaza umuntu nka Lionel Messi ubwo urumva batakaje ikindi kintu cyabinjirizaga amafaranga muri Barcelona ubwo urumva aho kugira ngo hagende byibura haza ibisubizo ibibazo biri kwiyongera muri Barca batakaje brand ikomeye cyane ubwo ngo sasa Barca ni ikipe iri kujegera aho ngaho biba ngombwa ko raporo tayifata nk'umuyobozi wayo ubu ngubu atangira gukanyakanya sunika ku rwego twabonye aho Barca idafite ubushobozi bwo kuba yahanganira umukinnyi wa Man City itanganira umukinnyi na Bayern ndetse na PSG
ahubwo kwa kuba ari ikipe ifite izina riremereye igira amahirwe yuko abantu nka ba Gundogan ba Rwanda Whisky amakipe nka Manchester United ashakaga Rwanda aravuga ati wapi eka njye muri Barca akurikiye brand name ariko atari uko bamuhaye amafaranga cyangwa uwo bamuhanganiraga ku isoko gukomeye. Barca itangira kugenda nizamo abakinnyi bake baraho ngaho ba Alonso ba Christensen bana abakinnyi b'amazina ahubwo abakinnyi bagiye bakanyuza ariko byibura baje bakurikiye ya brand name ndetse bagenda bafata no mu bakinnyi bakiri bato. Urumva ni Barca aho ngaho ku rwego rw'uko bashatse umutoza mwiza baramubura kuko ntacyo kumwemba bari bafite. And then uravuga ati byibura umuntu wapfa kuza gakanya ushoboka uhari waza akazirika kwabona nindi ntibajya gushaka guhatira n'ibikunda ntibabona yo bamuhemba bayinirike byari byagoranye yari gutoza Espagne. Baravuga ati ariko Xavi muri Arasad hari utuntu ari gukora ni umwana wa equipe noneho we azi icyo Barca ikwiriye kurusha abandi batoza bose eka tumuzane. Niko kumuzana aragerageza arazirikanye. Narindi gushaka kugaruka ku kintu cy'ukuntu Barca bigoye cyane ariko Xavi byari gukora ko arumbaje ati ese Xavi uri kumubona utena ba Christensen ni Barca yiha amahirwe ushingiye kuki. Avuga ati rero Xavi kuza asunitse arabiterateranyije sezo ya mbere atwara liga. Sezo ya kabiri bitangiye kumugoragiza ibibazo by'imvune ba De Jong batangiye kugenda ba Pedri bamufashaga ba Gavi biragoranye cyane ariko sofa ubu ngubu ngiye ndi kumwana nk'umutoza mwiza uri kwankuraje abasore bakiri bato dore ko ramaze twongeye kubona byibura ari igitanga ku basore bakiri bato birashoboka cyane twabona ikipe ya Barcelona ngiye ikuramo ikipe ya PSG nubwo bigoye. So okay hanyuma urakoze hanyuma Denis Barca urabona Barca tuvuge ko irimo iragira imvune iri guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye biri gutuma idakonvenka cyane ariko ni Paris Saint Germain muri UEFA Champions League na equipe ikunze kuba iri hejuru mu gihugu cy'Ubufaransa ariko yagera muri UEFA Champions League ikavamo mu buryo butunguranye. Urabibona gute uyu mwaka urayiha yahe mahirwe ujyanyije na equipe ifite muri kimwe cya kane ariyo FC Barcelona? Iyo bigeze kuri izi kipe rero zitameze neza nkuko byahoze bishingiye ku mpamvu zitandukanye ubwo navuga imvune ndetse nkavuga na current situation yabo mu buryo bw'imiyoborere mu buryo bw'uburyo equipe yubatse. Ubundi Barcelona njya mbwira abantu ni Barcelona yari ya kera yarashaje ubu ngubu wenda irimo kwiyubaka nayo mpamvu ujye kureba ukabona nko muri shampiyona ukona Girona iri imbere bikagutungura ukabona Real irayirusha amanota hafi 8 kandi Real nayo nkuko twabivugaga nayo irimo kwiyubaka. Gusa bigeze kuri izi kipe zose mbona zicumbagira byibuze naziha PSG 51 Barca 49. Uti kubera iki wenda PSG ishyize imbere ya Barcelona? PSG turavuga equipe nta kintu burayatakaje cyane kandi twabonye ko mu myaka yashize yagiye hangana igera ku mafinali kagerageza kugera kure. Turavuga PSG ifite element individual player nka Kylian Mbappe ushobora kugira gutya gatsinda hat-trick. Muri Barcelona biragoye kugira ngo ubone umuntu wabitsinda. Barcelona irimo gushaka kuguringa nyuma y'iritayaringa ryo kugenda kwa Busquets, Sergio Busquets nk'umukaseri wawo. Ni hahandi usanga nko muri weekend ukabona yafashe Christensen reject ya Chelsea. Nyabwa Christensen nta kintu kirimo. Christensen nta kintu kibereye kuko niba Chelsea uko tuyibona kuriya akari defenseur ukomeye aramutse ari umudefenseur ukomeye ntago yamurejectinga ikinishura umusaza ngo ni Thiago Silva ukayoboka na Barcelona iri kumukinisha nk'umukaseri. Urumva ni bikigaragaza ko Barca kandi ubundi buri ikipe ikomeye igirwa no hagati. Ikipe n'ubone idafite hagati ikaba idafite umukaseri ikaba idafite umuplaymaker wa danger nkuko tubona De Bruyne. Ujye umenya ko iyo kipe rwose nta kintu kuko nabara abakinnyi b'imbere bakomeye bafashwa na mediane. Rega bavuga ngo mediane nicyo kiraro cya attaque na defense. Gusa buriya navuga ko na Paris Saint Germain nta gikaze muri mediane yawo cyangwa defense. Nk'ubu nkaba kandi uzasanga harimo Kimpembe so mu defense bavuga ngo hari ikintu yakora. Ariko nanone nsoza
ahantu ntuza Paris Saint Germain ishobora kubera mbi ni ya tara iri exception ya Kylian Mbappe ku buryo ashobora kuza isa n'isaga ku buryo mva Kylian Mbappe ashaka guheka Paris Saint Germain wenyine barananiwe kuba bagenda kure bafite Messi afite Neymar ukumva Kylian Mbappe araza ku impamvu wenda ntuza ashobora kuyitwara Kylian Mbappe arimo arayisezera aragira ngo byibuze agire ikintu ayisigira mu by'ukuri no kuva muri nk'uko wari wabimbajijeho uti kuva muri Paris Saint Germain akaba yagiye muri Real suko yari yanze Paris Saint Germain kuko ni ikipe yo mu gihugu avukamo kandi ikomeye ariko nawe yarareba akabashaka akavuga ati akazoza kanjye nk'umukinnyi individual sinzachivinga ikindi kumwe n'iyi ekipe kanjye muri Real ntwari ibikombe mbu imikinnyi ukomeye nk'abandi bose ariko ubundi impamvu ashobora kwitwara nuko n'ikipe bahanganye nka Barcelona nayo isa nk'icumbagira ubwo ndavuga wenda nka ba Xavi na ba Pedri bashobora gukora ikinyuranyo muri Mediane nabo bamaze igihe bari mu mvune wenda bashobora kuzakina baragarutse ariko nanone bari mu gihe cya recovery time bari kugerageza kumenyera